Beautiful is back. Beautiful. O folofa ma fatalo fatu Samoa ya te oile atu no pele le loto le nganga ma le fa boy ka feel like fe o to e o mai te tonu ia o se mato ofisa nei le Tautai A'e lo BluTV le ia so lua sobre lua o le masina o kuso ka o kuso pinga o mo sam ma me sai stu e tati tau fa logo ina ila ta io ai me se lo ta ma fa talo fa mo folo fatu Samoa ile nganga i tupu le whaalo alo le fiafia i le rivanga o le fiafi i lausila mai moa me se fo o le toi whaawawina o le porokalambe masani i lunga o le tautua me le unanga alau BluTV ma le porokalambe u whaingoina Tautai A'e ma le manuia Tautai A'e ma le malo whaiva ma tiuti o sio tātou tino i oe ua toi fo i le kama savai e le fo i savai e le fo i uporu ai koe fo i mai au kilangi ua uma le au ngā o le visa ia e se foi ia o le no sa filo i mai ga wo ma pa anga ma mai ai to te ro utu ele nga to lo misi o ainga wo ma au me mai Samoa misi mai fo i so manto ainga misi fo o le tonga mai la to e pele ma le fini ai sili fo ina misi e se upa anga ma sani longo le proklame le Tautai A'e le tausala le la le lei ia o le ma proklame tu fa tasi the one and only Taupea, Semu, Vaetolo. Vaetolo vatu, o folo vatu. Asiata, Ora mai. Asiata. O fia, o va ai ko e tau nuu male manuia mai lo malanga. Oh, it's been a while, but you know, first of all, e mo na fata alofa, mo ofa alofa atu I le au mai mo mai lene I tu la, but it's so good to finally have you back here on New Zealand soils. Oka o guys, so ka whao O te so ka whao vale. Ioe ua misia fo I le tātou ofisa nei, you know, I miss the scenery, I miss our office, our table. Ia renga teilia. O le tātou whengarenga lea inga fo I mari tātou ofisa, ia mai se fo I o hana, ia se taimi o taritala noa le tau show. Amazing, good morning Pacific, or Pacific good morning. Ia mai se fo I o sunga Ryan. Ia, but ia lenga leo le tua. O le umwhau na tātou toi fisina whai. Ia ele tu mauru la le leo lau sei. Io eisi taimi o whantu ia wa ai Samoa. Mau pēna whapeo lea he se ei male tau sala male la le leo le Bluwave ia pēa. I oi Samoa, ia ele umai le whaiaso le tua. Lea ngai ele mawhaina tāo uma. Ia ele sisi e no fo. Sao le leo. E wa ai atu pokarama le tātou ufisa ui o lea. Mai. Manuia me umai le. We have to say, Asiata, first of all, I want to congratulate Oka se manga ia ali tau malanga na, you know, in Samoa, ele ngata ile everything, you know, we spoke earlier ile na tau no mai anai, matutala noa awa ile tau malanga mali wha moi moi, tau nuuf mali manuia, and you look stunning, you look amazing, you look like a host. It was wonderful, beautiful. Even though, you know, like maka, Asiata, and I wished I could meet Eva ma misa in person. I'm not worried because it was such a beautiful campaign. Malo for beauty of, you know, Samoa Tourism Authority. Yes. You did job well done. Ole mana ia me se pe vatu fa fo ma Samoa fa talo fa se taimi ma fe atu. Ia e shout out te o tole ma futa me prokalam. Ai o ta fia ole o ma to va tasi male wa to tino va to sili le ma va se lua. Ia male to fine por te usala ia pe le ma prokalam ole te ia me se fo i o lunga o nanga BluTV. Ai I Samoa o le ma kwa pisia. E te lo tala. Na fa pe ai o I Samoa e tau mo si relax. Le ai o le matua I pisi la mau vai tunga o le afu mai o mo au no Ryan.
Ia me se foi o langi ako camera tau fafasono Ryan ia o le fionga le lipule ia nai io ia o nai o stanga tau mi au te loe foi mai sa mo pu ana E te lole mea Asiata ke fai fo. Ele ilusi Ryan, ele ilusi fo e kako. pa fenga lusi nga o le size 2 io o le ice steak nga le lava io ai vai ia kia ai se mai te lo no la tu lo ti lo sa mo fa pe e isole e mai mau ofu e vengi le ofi pe fa pe o va pe le ai la lu i la vala tu ia o le nga mo sa mo ala pe na tau tele i la taru ia ai na tau fa la kiki la ka ku ka ofi ka male o size 2 ai tau lo ai o le man nei ai o fa mo sa fe ngai male mtanga ruengo tourist e lau tilo ina ua to ai tau ua tu Samoa e lenga ta foi credit tia uia it's all about unity o le tatou tu le inga mengo Samoa radio Samoa le tau sala ya Janine e lenga te leo se uso lo to ngane Lorenzo io e le tatama o telefone Lorenzo mai le PMN Choita mai i Australia manisi la vo ila to le ngata fo leo mainstream fo i BluTV and said malantosa ai ole beautiful is back lava ia peisa to tau mo moli mai lava e media ia tatou i Samoa de le so nga ole ta u o ta lau te fai atu o leo fo i mai le fa lau i loa a leo wa tala no mai nei so fa tali ma lo i Samoa se fo pe la una le lava le se fa tali ma lo na man nei fo i la utilo i Samoa le ngata tau mesina o fa tali ma lo le tau ese o le la wa nga fa lau i loa na fai le tatou wa BluTV le Bluwave Samoa manisi o e tau la tu fa lau i loa so fo ma o ia le tourism o le o poka kuai le tele o conference e fai Samoa i fa tali ma lo nei oi e peisa le i se ma fau sa mana o fo i skanga ka ku e api tu i fio and now they're utilizing hotels because of ala wiloa ina fai mai ia ai lenga te leo o nai mataanga resorts matulang fa pena so it was so beautiful. I know. Was le film beautiful is back. And taua and I'm wishing for imo le tofini. O te loa lava. The tauana you must go to Samoa before the end of this year. You have to go to Samoa. And taua for the nam. O le malia for ia wo faila utala le pea. E tele fo ia wo mau pa anga Samoa. O le taimi o tele to fai fala uloa. O le taimi fo itate felwa ia tuai ia pia. Ka ki kaura filafi fo failo pulo lau fala wai ele o se lafi. O le tau vevela o le la. Ia me se foi fai matimu. Ia o le taimi lava va ia ima fa filo ia na i tato wo pa anga te always ask for you. I've seen my lover. Au fel tau sala, ala mo le ambai tau sala o Bluwave. Ia o faku. Ia a mau mai uma lo no winga waka pungi ka ko Bluwave New Zealand. Yeah, I but it was the same thing here or ngalwenga uma or me ke alwe faile live for our other contracts, the same thing. Oh ma ngai le makungo fear, and I said it's the same thing. Or Asiata lewe or and I'm representing us here and he's representing us very well in Samoa. And it was beautiful. The one thing Asiata that I wanted how beautiful, I swear, the moments nga e landa i Samoa, those moments o lenga capture, it was raw and authentic. Le lua mafu, le mafana lua mafutanga. You could see malingi o loi mata I le temi o vai for yati oi, especially reunited with your beloved father. How was that? Because that video as well, the footage, it went viral. It truly captures who we are as Samoans and what this means to us. Ole monia pea. Until now, but tu ola walu I fafo tele I fapea na expecting ale tu inga vahinga le. Now we lava media will be around because of the opening of the borders as well as our BluTV. I o tele I mafau wina le tūlanga lea that somehow la capitalize mai anga ia u la umala tau watu mana tuafo. O le taimi muli na o Samoa ai le ifaia le yoso le misela. So o mai mar COVID. Tu titi fatau sanga. O se utama. E ia la personal story se utama ina ua vala fo yo matua. Ya peila le tele a fo yo le tulanga ile o nga matulanga sa iaisa sa o le pito la va se utama e tau tapu e mai
ina ua iai fo ia swing o soifuanga ma usau ia tunu i fafu. Pei ua inana ma vala ai ma rauko inga. To telo ila tau i lolo uola ngā o ngā mana ia uo ma ila tau i Samoa sa matonu lofu. E lau te maramalama le lei wao so se meu te ia se ukama. Ia pa atope lo la utala i luma mai. Ina ua utau nu. Besides il fa la velave ngo walu wai e le maliu se uto fine o le fai poiponga lo nis. O le avenga o le si o le sosoani ile saufa i le matai o le to lu o le si o to fine. Ke le fa mo mo. O le laua lunga lava above all. Sa secretly lo lotu. As my dad. Lo fio. Mana tua le si o malanga le na leo. O le pumone fa fonga le turu. I was so down. I was so broken. I was so heartbroken for ngale even though ole malanga I lungo ngaluenga. Le sa tu pu emergency singo fu. E tai ole o conditions level le isolation se le mfaino. I deep inside. Ole moments nga makoyo look forward a matefilo I mase utama ai na makara ngole po ai le cancel inga le va ile o fa kwa ia ka firo ka hau. Ya ai ke u mai wa cancel. E wo ki fa sa ole mafaina. Le lana la ino to ya lu ile na utau no ule fainga balanga le. E te loa pea. E piki la ako ko kongu siaki uma me kongu kongu. Pa wa me le o mafofau. Hurry up, man. I just want to get out. I just want to see my dad. Ya, ola tu foi le kau fa liu. Le mingo ku ko ngura o nanga Western Union. Ele o se keleo se kupi. Ai li kupi ra wari. Le mo ho. Because I was one of the first ngo South Africa. Ave ngo South Africa. Ai ko kikia wai mai fafo. O sa wo ku le ngala wari pe o le wari ngo me kau up. Ngi kupi kama ya. Ku vai ku fai kau wo ko vai si kengere. Ai no tom fai fa liu sina se le ni foi le. Le la no usawa o rush mai power me lo fiti tiro se utama. O ke sa fari mai fafo. Ia fate ia foi la vai. Ila ko vai a Samoa. You know when those slide doors open. O kira vai la ona le tangata le fa tari atu la tu ainga. Ia bo sa fari mo vai mai se ukama. Yeah, you know I cried. Of course. O loi mata ole ma le fia o ma felo ai. Palingi foi loi maka se ukama. Ya o la to ina serpele lo loto patulanga uma o le tama fo i le skanga ka matua nana to sila ia so after ile tu ona o havano pa ona to fo i to le valu se fu lo tama tanga fo so o la talo fo ale ile tu ever since ina o tau no covid amone mole mai se havano o ke fia lu Samoa ai le o le taimi vala au mai ai o matutua fo so fu tatou matua o vi elenga le yo letu ona le kioa fa mai tala le tusi fia lo loto ile tu ona faia le ia o me mana o ia lo loto ya o ka ko so fia ke le me fa lalla ke wale faia le tu me mana o ia lo loto apia yeah you know ele lava upu you know to express ma le taimi na mata, you know, even here, like Emile waku fakase, it was so beautiful. That was truly what beautiful was for me, the reunion. It was just that genuine sign of relief and that you video call it's not the same. Once you felt that hug, you can see it, and I just went home. Yes. Absolutely, yeah. But tua vaenga ia le na laua lunga ile ia le fa moenga o le malo Samoa i tawala mai le tourism. O vaenga ia fa na poloka atoa. Ona o le fa mai. O maftanga ainga. O onga. O fainga fa pisinisi. Ta faonga le tangata la vaia. O mea o mai ai pe o tatou ia Samoa e laua lunga mafkanga ainga. Ia silala. Nga o lena ile asolea. Manto wantu fatali mai le ainga o se to loi malie. Ia ila umalanga atu. Aku fanga loi kua ia le pata. Avelsi sosoan.
straight on the first day. No room. Leai ma se taimi whapea mai se tau malolo. Mane fo i se i momoe e malolo se au lia tai au. Lei ma se taimi ona o le tied up ole fuanga se. Na ona manto wantu lava. Atali mai se utama manto wantu a fele ainga o hana i malie. Ia ai singa vane fa fonga Samoa fa atali ai fa singa me ai o malanga ma felo ai. Uka mar manto ta vale. Anga lo ko ai lo mang. E fa te ale manto so soangi ile no fole na le so fa tia. O le tonu o le se utu fine na wa ano fo vatu fo ile pa i o le tu ia tu fa no fo mai se ia o le frefio li am tu na i ma swafa ma va to o pe sa le mo. Le sa fa ano fo il swafa tia. Swafa le e tasi ale tangata no fo ai. Ele pe yo isi makai fo i tai to ro se furu makai faita ale no fo le e tasi le tangata. Ia ai matua te lea fa tino ino fa ingo o le fa foto o le va ulu so. Ia lano walua ia i ono le mafuanga e fia fa te ai le aso for right le aso tofi. Ono o le aso for right le. Manto tu lia le tala noanga o le maliu le fa isa va ile fa tali mai te. E vai le ia. Na ona tau no ua ainga lo. La tu isa vai fa ile tala noanga le fia fio le aso for right le. Ia fa awau le ile aso to na i ta pena ngole. Ia o ko e punga le va ko e kuli mai pia a wale tau no watu le malanga le tamai tai pale mia le na tau no watu ya so mafua e ainga manga luenga ainga ma ale ia tia o le hafo ilo pisi ai afia lo to o tau lau se fa moi ele hei a ko so vai we watched it, we witnessed it. Lo lava Asiata. I know, that everything went well. We've seen it, we've witnessed it, and congratulations once again. But Fisilia Asiata, is Samoa prepared? From your experience, Malo Malanga le Waktau Watu, is our beloved Samoa prepared to cope with the tourists? Yes. It's a massive yes. Yeah. Moni level Ole ala po a Samoa, ole ioe la po alava. Mai asi singa na ia I fale mataanga mo will have no mo tio I tua le paradise, return to paradise. Manto wo fo tua o na le no fo I si vai ngol survival le po e Samoa. Manto wo fo nga I le anga noa. That's one of the greatest resort tia manto baloli. Na fa yele manto ta fonga. Ioe e ole wingo la utala. All I have noa, they are all in terms of renovations. Ile toe whainga ina ia le lei mata whanga, waia le bada I le taufua pitra whales, ea ma le li tia sini, ma ila to uma, ia matu o lalo manu la to ia. E le tau whailo ina le tūla ese le au le lei o tūlango iai. Tato o mai anga I o atu isa vai le a more resorts, le isi vaengo I le Rosalote ina I Sapali. Octo semana yo lanto hotel and resort accommodation sa ele ngata o la ua mautu le taimile nei a o la ua toe whaupopo isi tūlanga. So ia te au, Samoa, book now. Yeah. A fio matala au Samoa. O le tūlanga fo I le whamai. Mali that's why I want ole mafuanga la le fesili. I know e to tele tato ainga that reside outside of Samoa. They are worried. And I know that only someone they trust e mawhainga wha, saulenga wha mei ia wha makala mai Asiata. So that's why o mawhaelele fesili le. Malofa Taupea, honestly, le te whai atua, o ke fo I mai Samoa, o ka amiro wha asolo atua I sa vai ma upolu, matua, masisifo. E kei peia o ni usila. E tai peia o ni usila la ua iai. E te loa. O le ise mapole, o le o koi, e ma se me whaelele kausa wale wha pepe, shhh, whai lau mask ma, e ma se vanga nai, nai fale ainga lava, ma fale tupe, ia pia o tātou. E ia fale, o lātou atau ngapai lau mask. Pei fo ilele ma tolo pulo lau nanga ale Pacific isi, ma le transfer, ia mai lātou pei e pauna nai fale official malo, a e uru fale e wha manatu mai au e wha mole mole whai lau mask. O le tūlanga ia. Otherwise, it's all good, beautiful is back. E kei rola ukala, le anu le fusi rea. I love it. Oka se man ia. O toi fo ia yanga masani. Ia o te alua vai sisira mai o tau Samoa. O lea vai e lau mask. O ma lei wo manga ka e ka ke mi. Ai e pauhalo le me te faia. Ia i lau kanga. Beautiful is back.
O te wherua ia lai tu wala o maski la utanga matulang whapena. Ia o lau foi best judgment. Pea no whatu. Pea o nei, o te lolo foi la walu no fuanga overcrowded. Ia, uile o maski ia for your own lava. Ai o le tūlanga ni saunga le mumbe whapena. Sao pasingi. Wa se kia Samoa. Oh, Asiata. You should go. We will definitely go. I know Olewa, tau plani 4 years se malanga later on in the year. So God willing, tau nu'utas malanga. Otherwise, well done, man. Well done and welcome back. Leo wo fia wo. Finally, I get to see. It's been a month. I know. 4 weeks, a long time. Ia, le na fifia fo le uwa ia tu fa tai se taimi fo I se aso. Ia ta fa lau tele no le taimi la ta malolonga. But congratulations as well. Ia I le tato breakfast for the morning show. Malo man ia fa so e taua. E taua le fo no wo I Samoa. E taua le fo I le yon tato proclame pa linko. Io on tu mata mai o Samoa I tato o nanga. O pomoni la valena. Ka ki kami ya ko fa pai. Kamor Bluwave, kamor BluTV. Ia, e taua fo ono le wa ta fail tato falo loa. E taua fo ile pai linko ina ia o nga tasi tangata fai no lanto mai mo mata tato programe. Le tato atu le malolonga a foi mai. Pai sina fa soa e tusai o le fa mo le fast. Le sa tawolunga mai au kilani. E nga te le e fia fai sa fa soa pea. E foi mai. E winga I tu langa fa polo kiki. La umai taule no walo ni Samoa. Ya mai eta tu fa salong fa business dei. A fai te mo mia o loa mai Samoa, manisio atu moto le Pasefika e peio fiti matonga. E na o le Tasi Market te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, ele ngata I fua whatoanga, e maua foi ia fee, maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona ufa atu. E te maua uma o loa mai atu moto le Pasefika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le gata lea. Mo I latou e fia le tatou tama o le fai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei. E maua tatou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia lea o le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, so si tu ai ngā sizes. Fa pe foi la ka ko pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole. Tai. Tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe, I Tasi Market. E maua foi pu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na fai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasefika. E tasi lavare no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Soya and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans.
The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. O te toi folo fo matoi fa fela ia tui le toi taliu mai o le poro kalambe o le Tautai A'e ia ile nei vaenga o le afiafi ia wa foi lo fa fo ba Samoa ia o toi tu atu fo tama sa o dei dance office ai o kilani ia wa tau fa ngalo ngata tu fo ia le manai o talinga malo I Samoa mesia mafutanga mai nga sia fo I tina ia mele matiu te sia pe se fo le tamaya mabusua aloko malaki ia le fo wa wa ajula ua mano fo I Samoa toi fo ia tu Samoa do tu la ka balu le tau ia sia lava o lua e me se fo ia o le ainga atoa me se fo bo pa anga mai fa malulu fo I nisio wo ia ma pa anga le tanto wa por kalame me se fo la unanga le BluTV ia nisi sa meli antu tau mo ni ava no e felo ia au te fa malulu fo no le tulanga ai bo ia fo e tolu va ia so Samoa ia ile lava e mafuta I lava I ainga me se fo I o tulanga sai ai ia ile mai fa ia so le do ma do fo le uta tala Samoa wale to ia se pa puni ia to pa wale pa pungi le ia ole le ngi kupi to pa wana le pa puni ia ole uti tupi a be ia wo to inga skai fo ile le wo tau no ile su weekend long weekend ia ta fa Samoa io ma pa in kupi ai ole tulanga ia le tala ina o Samoa ia na ufuli fa solo ado au fo ile si va nga tilo o ma wo va no ia I valele ai o te fia fa so ai le tulanga o le fa moe le na tau bolunga mai ia ile malanga tamilo ale vaenga fa abu fai el fa to do ile to Samoa utasi le sa te ile fionga le te fono le songa le au le mali do le wote plante va fosi smith ai bai se fo io le mini scala ngolango le mtaga ngo le leo le fionga ile lo li f play fa savalu fai mata ia fa pe fo ila le to fa ya va au ia po le fautanga fo ia sale au lo ia o le failo tusi o le vanga fa fai ia ai le ngata ile o ni so le la to au malanga le sa fai masui o le vanga fa fai fa to ile to Samoa utasi ia alanga antu e doe momoli ta ile fa afitele ia ile pa ia o Samoa mai na langoina le vanga fa fai mai lava ile lu taimi na fa vai ai alo atu le fainga palota se ia dini lau le fa moe ma tau nuu le manu malo le ua se e nei taimi le tuala ai ona sau no le songa le lau le mali e toa I fa tala noanga ma fa le fa sala lau le ngato America ia le fonga fo yo le lo mua I le lo Wellington ia be se fo ni sio avanoa na fa tala noa I New Zealand o le polo kalame lava ia ma le fofuanga le manu luti wa leva ona fa tatia mai ia o le mana onga o le fionga I le teitai o le vanga fa fai le fa to le to Samoa utas le fionga tama tai pa le mia fionga le sa fa pito le fionga fe me na o me ta afa o se fa mo o le vona lo loma ina ia mafai ona doe malanga mai mo se lao e fo ia e mo moli tino le fa fitai ma fei lo ai ia walanga ua manino lava yulungalu le manu malo ai male afuanga na lai ona mau malo le fo wo ulatua Samoa ma moli mawina mai I lantou Samoa e pe o le afuanga lava le mau malo ai o le fa to ile to Samoa tasi swing o le malo ona o le lango atua ainga wo ma au mema mai ia tonu I fafo Eila le aunga le na o le lantou malanga tamilo e ui wa fetaui maluti ai le tele o le mau fa msinonga awai pe al malanga le malanga o le vana tau na fatou nu ina ua mai ai ona fatu le malo pitai na tele atu le taimi na le lifa I le tau fa sa oina ma le tau fo ile le fatu le gaina o vaenga I fa msinonga o le palemene o tele na to te silfi le pe na fu ai ona tau tu au lafo ia ma fatu tu ai ona fatu ina le fainga malanga le
Le ala ua whātau uina. E ui le o maua o se avanoa le whionga tama i tai pāle mia. Ia manisi o whionga i minista ma le lantou wawaenga whaupu whai. Atoa. Eitai. Ia o le alava ua whai lava pe o le tala fo ile le wai suli o dui ma vave. O le tala na whai so e malelangi. Le wai le whionga le tai fono. Ia. E le toi tau nā ma le laina e le toi tau whai loina. Ia o ia lava fo ile unua i tangata na ia alanga i le vau pe o le alanga le tamau. O Ioane. Le papatiso. Ia wale tau whatuina o le pati le dei. Ia maamata mea lava i le amatanga. Se ia o lava i na mau malo. O le wingala le tala e la iona fia whai le whasoa. A o Samoa. E vato o sau le vaso na dene. O le solonga le leia a muli se taimi o utala noa i tūlanga o le langona whaaporokiki o ro tupu i Samoa. Peitai. Na pau le sau noanga na tau laualunga i lau whaalongalunga i Samoa i na uwhaatala noa. Whaali se whina ngalo. O le tai o le vanga a le tuangai. RBP. Sunga tuila e pale nei ta ue whapea. E li te tau ona ngingia whaatasi whainga whaaporokiki e me se fo i o whainga whaale malo. Whainga whaava, ngingia whaatasi whainga whaavaenga whaupwhai. Whainga whaale malo. E au te lo fo le sila lea ia mai lisi tu le sila mai eile sunga tuila epa. I le whainga malanga nei. Ai peita i leo le nganga leo te mana e focus e le whaasoa. O le whaasoa te mana e tatai ai ia le whaafonga maua Samoa. E me se fo o e te mai tau. Whamasino lava o e ia le tūlanga. O le whaamoe sa whainei au kilani. Le tau te sila mai ai inisio tātou watai ala am whaiona tu ina tuilunga. Mantua i whaamawina lava i tala whaasoro pito ai o ni usila ma au kilani. Iau te rofe ma ni usila atoa. Se vainga winga ese lesa iai i lea po lea sutona ina tenei. O se taimi mua sa o fesilingia fo inisio o tu asira sina whatever. Tolus fulu fast fulu tu sanga talu o mau ya turu nei. Sa officer ngia la ta ola tu sua fa e le tau tu fo ise tala lungo proclame fa pene e tanto o me manino sa ya ina so tanga o le tanto proclame no tau fisilie ya o ma pa nga ma tau te ya so ina fo ina ma tu me se fo yo ni so man tau fo kalesia o longa tu sanga o afifio ma pa au nei ai sa awai le vainga le sa fa tau nuina na officially ngia pena ya ni va inga fa bene inisio ta ina afifio mai mo. Ya ese mai lava atu ila e pa wala ngai fo isi tai na malanga mo mai ma fatu ino ni pati ma tu langa fa pena. O le la tau tali. Ele i ese vai nga fa pena tupu mua. Sa ia ia va putonga. Sa ro lo fia tu le mamalu le tunu. Eitai. O se vai nga winga ese ma tuofo. O le fatu a fai lava leo se function fa pena. Ia ile stadium le stadium ne le fali taalo used to be ASP stadium. Fai ai talonga fo i fa neti polo, talonga volleyball, tulaga fa penae. Ai o le vainga le tau te sila mai ai tantou fu te tu atu lungo le tantou proclame le temile nei. Matua le ofi. Ai na matua soul out fo. Toi titi silia i le afe lau sa se lau ma tu fo ile tele lau e tai se fulu tangata ai se e le lau tasi. Fai sa ola tau fai tau lava i o fo ile si sa fai ma MC o le poma fa tai fo ile avano le tu ina mai e roi silia i le afe li ma se lau tangata tu fa tasi sa iai to ton ia ai ona o le avano wa uti lava te longa ia na fa tanga mai ma lunga i grandstand fo ngale le lunga i no fo nga fo ile no fo mai au mata te to tasi ana aleu ele council mai la do e pulea le fale lea wana te talo lava ye olena mauatala na te talo lava ye komiti ina ia tatala mo le lautele fu lele ai ese lalo la totau ele tutusa ma le tau lau ana fa antanga mai e tatou te vaia se vainga winga ese ta ilo le fusu anga fu ile Joseph Pakar sempino laulangi pe tutusa ma le lofio le mamalu le tru. Ole ano la io le nganga la autu o le faso ai me se fo ila umai tau i le afiafi. O fate ia fo mana tua. O au te le la vea il au baenga o le kenai se sol fa mo mo lo bomoni. Ele ia wia. Ai o le avanoa na tu ina mai ia e mafai ai ona lima male fofonga fo i o le supporters au kilani la vai le fast.
le tofa ia vai male malo yopu e mafai e ono o lua joe lima le ngā luenga ia mare whaalau loa ina fo o tātou company la sua i le afiafi. E nā laina mauala lo ua vanoa i tūlanga o le. Ai, na mahaufa fo ila uia va ai ma le tilo tanga i tuilo fo ina e moli mawina le toa tele. Le madua matautia o le lolofi a Samoa. Now, a e fisili mai e tea. Ngi fast supporters uma tangata ia na iai. O la utali mene lava o te whai atu le mesa. Ele ai. Kai sa auranga. Ni fast supporters uma tangata ia na iai. O la utali sa aia. Ele ai. Lenga o fu ia ia uia felengi matulanga o te ilo fo ili to telo ila tou e lango ile HRPP. Ai a vai e te fisili mai. Ua loto tasi ma fealo fani Samoa. Matali tonuina le whaatautainga ale whainga malo watula i mai. O lau tali. Ioi. O le tali la na le sa iaila fiafile ma e he tomu ai le loto i le whaanga e tia. O moli fai lau wha malo ma lau nganga whaafitai. Ia Samoa na poto. Mana tua. E leo se wha moe le fast supporters i au kilani le vaenga le na whai. Le ia manino malama. Le whaafonga mai le lau o le fast supporters. Au kilani. O ilan tau lava ia. Sa na ona fisoani. I le whanonga na au mai Samoa e le pati. Ina ia tau tu whaatasi le wha moe. Ai o le wha moe lava ia. O le wha moe a le vaenga wha upwhai le wha tua i le tua Samoa utasi. E malanga mai ai sei momoli le wha awhitai tele. Ye na lango lango sua i le pati. Peitai. O whaiva ese lo pepe le vaenga i le afiafi. Le la na manino ia le saunoanga le sunga le lau le mali. Dole fionga le teitai fono. Ina ua tau whaavai le pati, ma whaingoa ina, o le whaatua i le atua. Peitai, o le ala ua moni ai le whauminga o le ingoa po le swafa o le pati, whaatua i le atua, Samoa ua tasi. Le ala ua anoa le upu lea Samoa ua tasi. Lea na sila mio ma whaavai ai, mo manto mai tauina, le afiafi. Wale o toi tangata ese o tau mai ua mau e peo dala le apostolo Paulo. A ua tino e tasi. Iyo e whaftai toro pulo ia ila tau ma lava o e sa lango lava ilana vai nga wha upwhai peo le HRPP o le tautua o le fast. O le taimile nei. O le upu moni ma le upu tau tino. Ua matuata ma mai lava tangata. Wata ma mai leanga o tangata o lo e papa au i au kilani ni usila Australia Amerika. Ma so se tafa ai mese atu nu une i tolu. O tangata ua masani i le soifuanga faa porkiki. Ua masani i le soifuanga faa demokalasi. Ua masani i suinga o whainga malo i lea vaitau ma lea vaitau. E le masangi le meo leo langa ka mau. E le masani leo langa fau malo. E le masangi leo langa manatu whaapito na o e lava ia. Ua matou masani i le soifuanga. E a oingei e a utayau. E iai le taime e whisui ia. E nga o nga whisui ia o la au o le whaatoanga. Ai te tau lava o no tātou o mai o pongi le whainga malo o plai. O le whainga le lesa iai. A vapela le nau tau sira bai. Ia i la tau o lo whaia lava lea a upenga o le ioe. O le tupu o le whaamasainga ioe. Tūlanga o le fiafi. Tau lango nalo whaanoa noa i le telefo i la tau na kō meni. Mai se fo o le tau mawhaie. E tu inantu ia whaalau iloa. Ia me sori tato o unanga i lunga o le whaalau iloa antu. O le teimi foi le nei peo no whai atu i la umalanga atu i Samoa. Se o lai ngofu file mu wasio tato o tunu. Pungonia. O lai ngofu file mu wasio tato o fai atunu. Ele aia se vevesi vale ma se vevesi tele o so na whaia. Ioi. Ai pe e tau lala mua atu ata tau ia ia tunu i fafo. E awane i a fia fua matangi ma sa tia lo fina ngalo. A e sila fia o ele o ele se me te a fia fua. Ma te tena i lo fina ngalo ia se vai ngā o le poroklami. Ai langa o leo ngā fo ili o la mātou tata longo. Tātou tau mo whai ia e whaatupu le file mu. O le afi nga o ngā vai mai au le si au vaenga fo ili le wa e moku le kema la e sau whai mai na i tangata ia leu te whai atu. Palanga o ia. E ia lau pati e te lei lope o te lei papa o te national. O ke green. Pe o te New Zealand first. Po le e te lei loa. Ai a tātou wo o le watu la i le national. O i le leipa whaataita inga.
ave lau lango sua I tai o te tofi. Pa pena foi la al mele no tau vai foi ye le telo I la tau foi le au kau ai mai le ye ma le au fa pa u lua le ye. E tau fai atu loa, e tau sasi e loa sesi, e tau pisa e loa sesi fa mai. Se ai foi o le au HRPP le na, a se ai foi o le au. Se fa mole ia. Fa mole ia. Io, te ofo ia o tau, sui ia se pese tatou te pese ai. O le kaka na a moni ua mana o tu nantu waile. O tau sila. O le laua lunga ma le faa mapo e ale atunu. O tatou tai ua filifilia. Filifilia e. Filifilia mai o tatou I tu malo. Ai ua faa uwina ele tua. Ila tau. Io, awalanga atofia ele tua lo no winga wa tu uyaile. To faa ale atunu. E ave ia ile faa tuanga. Ela ua ia ila tau. Io, le sumai la, le sunga le te fono. Ia, ma le latu au waa. O le langona fia ia madoula vai e au kilani ni usila. Ea, vai atu la ni usila ilona lavaloa. O le matou whaafetainga. Ua afe mai la tau amana ia. O le upumoni le la. Matou tele vava ai, pe o le whaapele to tele ia ai osu e ngā tupe o a umatulanga. Ia. O Samoa ia e pule astafu nei le lao na sa, e paitau ese fo tutuila maape tulonga le usonga. Ioi, a o le tala le tusi pa ia. E mama me ye loto mama. Ila ta fo tilo I le po pe o ulesina matua yo vai le tolo lo wino siva Samoa. O I e faali ai le titi faitama o le aturu. Ioi. O I e faali le titi faitama o le aturu. O lo lato wa lofa saa. E pale ma au ai le afifio mai. Ma le tala mai o a o leanga ua sili le amana ia na ilo me maua. Ioi. O laula le tilo I le afiafi. E sili atu le amana ia. Na mātou fia vava I atu. Upumoni. O a fea si I mai ili fala si inga tā. O le vaenga wha upufai. E o mai se I wha fetaia le lolofi ma le sasangi atu. Ai mai se fo o le lango. Sa au vatu le urua I taimi. A le ua tino. A le ua taulau o le wha moe. Ia ua whai eisoi, ia le sunga le teitei fono, ia mai se foi o nei minister lango. Mai se foi o le fionga I le whaipule le sui mai matou le matou lo lua I palauli, ia le matua fitalai, o le sao fitalai ia langaia. Tia I tu au. Le sa iai fo I le afiafi, o se va ainga winga ese. O pumoni lava, ua wha mawina, ua kei fo kilo ni usila antoia, kei paralangi. Io. Ua te ipalalangi I le lofi mai o le mamalo le aturu. E sapa itali. E a maai a yuli. Ia le amana ia ma le afea. E le whainga malo o tangata. Ia sa alo lofa mali matu. O le mea la ua whaiva e seiro pepe. Ua le foi mai la le vaenga wha upwhai le fast. Wha whetaia na o sapora sa le fast. A o le mea malie. Ua foi mai. Wha whetaia. Le lava loa o Samoa o le atunu. Kongia. Usa ua fo I mai la ua le tasi. A ua lua le au kāpua I le ua tutu whaatasi. E la ua moni e le o saunoanga sunga la au le mali e toa. Fionga ni teitei fono. O le la ua tino I. Le winga sao a na iai le whaatoa whala inga mai le atua e whaingoa I le patile nei. Paa tua I le atua Samoa o tasi. Ware o koe lua la. A faila o ngai lua ia oe ia paki ongo winga e ke le salamo iyo e te le salamo e le fa malo loto iyo ai o tangata ia malama madulanga ave esele ave esele ol tatu ta alo personal ia fa professional me ta do alu e tulanga o yai fa tele e le fainga malanga fa taile amana ia le ngola ulava le tala e sili le taua o lea mana ia. Ai sili atu la le taua o le italiaina lo na mana ia. Whaftai, lo fionga le sa whapito, lo fionga le tamaitai pāle mia. Ai maisio le vaenga whaupwhai, maisio lo fionga le teitei fono, whaftai fo I le fionga le sui pāle mia. Ia maisio fo o ministar, ka peneta ministar lango, ai maisio le whainga malo ua o tau manatu. Ia e toi whafo I le tau nganga whaftai ma tau toi mana ia mai. Le nofo atu ia ale mamalu lau tele o Samoa ia turu I fafo
sa faia le faiva o tapuaʻiga ia a o tau faafulu ia latou faafulu latou pasofia me se foʻi latou paʻaina auā falaga mai a sa lo iai tulaga o faiga palota ma faiga filifiliga ia lea la ua aeae le manu ua ulu faafetai leai se mea na gasē i le afiafi o mori le faamālō i company lagolagosua ae mai se foʻi o nisi o tatou major sponsors le Tasi Market faafetaitele lausuga le faafeagaiga Reverend Tolefoa laufioga le faasina ma le faletua ia mai se foʻi o le tatou aunaga i le gati o le aiga energy Tasi Market, Tasi Fuel, Tasi Cafe, ae mai se foʻi o le tatou landscaping and maintenance lea sa tui matagiolo ia auā le faamoemoe i le afiafi oli foʻi le faamālō le tatou Pacific 40 ma le talofa voucher agata i lo le Maota o Samoa gas stations ia faapea foʻi le Teche South Pasefika ma nisi o tatou auaunaga ia lea sa ai filofilo i le afiafi agata foʻi lea ia sia ua le fioga foʻi le lipule o le unaga le Pacific Easy money transfer ma le moana rental fioga faimālō ia me se foʻi nisi lava o sa mariaga lelei sa feagai ia ma le 5 o le faamoemoe le tausala catering me se foʻi taumafutaga ia tele foʻi latou ua taupisa i lea vaega si sa mua ioe i le upu e toe paia lava lou mata i lou lava 5 ioe tate vaia tuga pei ua sili ona tausi mai e i latou foʻi e le sa sapota sa le itaupipi lea ua latou iloa e latou ua seʻe le malo le ua toe o mai e lagolago le malo pe ua sili atu na lelei ia komegi akagaga a o tagata lava ia le tate vai atu na fast supporters mai lava e o mai ale dite se pe o kakaiaga le uka koe vai akuga pe koe amakaga koe faifai ai i tapenaga faatu ai foʻi le uiga na o le latala o lou 5 e toe paia ai lou mata o isi ua complain le o umi o le lotu se vai mea ua o iai le complain atu ai foʻi a o le a le anava o Samoa le tunuu kerisiana a umi la i le loku sala i le umi o le lotu mafua isia ua kou faagalo le alofa o le atua na afua ai nei mea ioe e saua i le kalagoa ai ulutuaga i taisi ia te au se o ke ioe ai umingi loku ioe o te tau faaoau te fiafia i le aganuu o te faasoa i le aganuu ma tulaga uma ai a faia uma aega e kau ke uumi faale aganuu ai kau ke pupuu faakerisiaga faale palegi ai nei me umi ai na tatou sufi ma sula le anga lelei o le atua mafua i sea le anga ele maua i sou malosi e kele mafaia se mea o ele tele na faitiu i le kai e mafaia se mea o tele mafaia foʻi ai mafaia me uma ona o le atua ia o isi ua o ai le loku ua complain na mo le faamālō le soga le faafeagaiga le taʻimatagaluega Reverend Tovia Umua ia tusai foʻi o le sauniga i le afiafi malo faafetai ia o isi ua complain le taumafutaga ioe aega matua se lau pasegi ai te lofa toʻata iloa ae pia saulu complain pia kaulilifa mai e kagaka i leʻi ai aua e te maua ia e faiva o le iʻa lea o le makulau alu e suʻe po le a le faiva o le iʻa lea o le makulau e ua fai atu ai se a oe lea te fiafia te talatala i mo faiva e sili po le a winga o le iʻa lea o le matulau ioe ai e faia le faiva na e faasamoa e taʻu o le papā e uu kalagoa kua ikago e suʻe po le a paua le mea le iʻa ga e fai pea o i ga kakao ua lilo i le upega ma popō i le upega le tautai o le alu e kilokilo po o fea se vaega o le upega o masae vai atu le faafofoga e alu e suʻe e gake maua rosin kama i masae saurola ia te taʻi atoa tua le auiʻa lea e faafeosofi i le masae o inana mafua ai le upu le aua i te tilotilo masae o lou le faafofoga le atunuu taimi fou ua tauna tuutuu sasao tatou polokalami tuatu i lou finagalo ua le faia oe ma tagata e te alu i se vaega e te alu na o le criticism aua e te alu i se mea na o lou silasila lava i mea sesē e oo ai le tapo mai o ipualesi e faikio e oo ai lo alatu ua le maua le taumafutaga ua tapuni e faitio alofisili o ai na fai atu e te saga inu ia ua e iguigugei ma e faaleago ma e aka faamaela i lugā malalo i le fuli ma le saʻoloto o le vai taumafa ma le vai oona mulimuli aʻe loa lea ua e tele o iloa e kele o lagoga mai le faasilasilaga toe se 10 minuta e tapuni le tatou pā le tatou catering
ala lava ke ye ia io ia na uma lo le wa uma wote ia ena wa ela tua le se me uta pena e sa rola ia foi lo complain atu foi ai if you for e tau fale le vala wa tu la ilo lo talenta ala te mo me fiki kau kilo po e mo kula ia na tu la ia tu le o mama mai le laula tu fa pena yo o tafa wa ngai ngalo ya oi tau tata ia lau pitu ai ngalo ya oi o nai te lape o nei vaenga na a vala au mai loa tatou wolo ele tau mafa kako wolo kau mafa weto tele ia ele o fia kaba am fia kenge ia no mai se fa mo va se fa mo ia tu la tu feto ai ponga i viva tu fa fonga la tu ma pa pua ia sa wai lo le ka mai lo fa mai oison na op tu lo wa sa mo na pa pua am ponga a o ia ma lo fia kenge ele nga e ngo fo ma lo fia tam feto ai fo ili fatalia le taima ia te oe. Ai o ala ia fua yo na tau lape ma tele le faitio. Ai na ona tua lalo ma tata logo ma se fau. Toi ti mata le upenga. Liu le fautanga ma le tofa. It's time to keep the peace. Au ona tato tausi le file mu. Tausi le farfan. Ea, e le fasoa na le vanga le fiafi. Faol poklame pe amai tato fasalo fa business. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. How's this for beautiful? No. This is beautiful. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swāhu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lungo le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Ia, ole fo mo tātou so ta inga masani, peo na masani ai porokalame o aso ko fua te tasi. Ia, ole fo i fato anto e maua ilona whaasolonga e peo na iai taru mai fo i nei malolonga ma tutua noa ma tāwhaonga sa whenga i Samoa. Leo mo so ta inga ma le fionga i le to ole manino. Ia, ole fionga le li pule o le tātou wa Digital International po le Digital Pasefika. Ia o le fionga fo i le li pule o le tātou o unanga o le Pacific 40 ma le talofa voucher. Tui le sa mai Samoa le tātou so te inga le dei ma le fionga ia le au Pepe Junior tala i lene. E le dei whiwanga o le fiafio le asokafua. O kau wha iwa le asokafua ia ua i ni usila e wha talofa atu i lau fionga le dei vaenga o le fiafi. Ia e whaafelo ia tu lau talenga ilwai malai. Ia lau to Asiata le ne foi taimi o le auli ia o le hoa faasosolo na umanga luenga nei aso i nei Samoa ia o vaiele sulumana i o le la ia o atai o le tauvole au ngā mo i lātou o loo ngā luluema i leo mana mia tele le timu ia a e tautonu ia o lo whapena foi o toi New Zealand wa sa whalonga whaistimunga o tau vason tene.
O ni lava sa noanga yo amu yo to na lava se sulu le la ya ma to le fo pongi pongi wa ma tonga ngo toi fo le la ti mu nga lava ma to yo te bi fo no to do mai universo de la stuff o ka o kai na mana ya sa ma to va le ai to te lo mo na to no mai lunga o kilani le sa ni tu lo le ele ya le tu la lo wa le tau le nga to le ti mu ai fai fo si sa vili ia na tau ato fatau tau fo ia wanga le so dafi ia be se fo yo le so to nai be tai la le na langi le nei tau fo lolo nei ya matou ia ai mai tau atu ringa le matua malu nu ri o tatou nai Samoa i le po le tau va vai tu i le to telo i la to o mai runga talo tau a mo su tatou tu ia o lo manuia me uma o tulanga i le suisuinga fo le tau le po ia atono le vaitemia nei e maluru ai foi ia tatou ia mai tau atu o isi po o le sfulu valu sfulu iva ia masalo la lunga o ia fia malu mai si vaenga ia ai o le sfulu lima tikerile le maluru le po ia ai lo panuia me o masiat atono wa misia tu foi lau to fa foi no e malanga atu ia manisi foi o suyo le tatou ofisa ya tatou yo lo ya na ya tatou ngol lo tam fai fa o matu ya le to tali wat fo yo fa pe na se ngona le pepe wo te misia la fo ia Samoa ma elenga to ainga wo ma au me mai ia elenga te leo le mafutanga fa le ngadwenga ia ma va no la ita te o fo ile le tu fa la wilo ba e ma wa manga ya ka fanguingo mo fua mana ia ta ko ai fuai ma ke singa se foi le mana yo itu nga luenga le yo o le filo atu po wa mo se lo filo inga malau palangi po ele na lua mai lua atu ese ya le o ma wa voi po to mo se lo filo inga po a malta ya sa no ina ma siringia la fionga la pepe o sa no nei se ngi kusi malolo va tua over lo ta fa vale Samu o le wa foi mai wa mata na tuli mai ya u pili o ke sengam pe pa masiena na ya fuai Samu o lo manuia si uso ya sunga Jeremy po palangi poi lai tau fa palangi e si vai nga wa to tu mulil ta uso i Hawaii lana o ngai la so lufu valu fa ngon masina nei ia te lopo tae po tra tae la uto e apa la utama to e sau fo e fa ator ma vai ngai lunga ia ma to e boli to e fo dia lo fa nga mo se tato tu ai tu a fier ka malo ile maftanga fa mai tala ko inga ka mai sole seki kere ka malo la pepe patu o le wo fo lo fa longo le tatal no talu mai le lua so yen ta vala valai pe yini men tupu ai ya te Silvia Asiata o le ala watu nei lau tamo Jeremy ale pe wa tele la to nei lo silingia po fel mele yai ya tele la to lo fia mafuta foi me felo ai so ya pangale o va vel watu ona na foi e to foi la ona ya molia tu e lo fanga ya atun stimi foi tato to mo stato a felo inga ya le la fa wa tua tato ngaduenga ye to le na u to e va ve watua wa uma foi e taimi fatapula ina sa lua malanga mai ai ia malo fa tai fo ile tu langa me so le lo fa sa so tatu tiro be so langa le tu sa yo fai malanga tu yo misia lava ia ai au mai fa nga fo ni taimi wa mai tu langa o le nanga me se la to tele ni si o ta fa lo le te o le si o ni si o fa lo lo fionga la pepe me fa lo o senta tua e te asia yo fa lo la to lo mo mia le o nanga mo la to le stala i lo nanga al Pacific 40 pale talo fa voucher ele vaenga le ia ai na on fa fsilia tu mo le taimi o mai ni si o fa pitoa ma tu langa le nanga be se fo yo le nanga Samoa ia o le tato Pacific 40 ai ma talo fa voucher ia wa to tele la vai la to le wa masani fo fa ngaina ia le fa sa tato au titiro lava el feedback lo au mai nei fa lo sa tato asiasi ai ia o le wala pizza fango fia le fa fa tawa anai ainga ia e tongi mai ole voucher ia fa nga to nai ainga sa moi fa lo le la tala tele men no foi ia fa ia la to fa tau ia le ngata furna ia o tulanga foi fa tan malo ia male fa nga ina fo il talo fa voucher ia e tongi mai ai
ai o ia nei ai ngai ta fa fatan malo ia lawa umana pe mai o pe nei la sa tamana mai atu ia fe lolo la vai la tu sa tongia la to voucher si hotel ia ai anga ia yo la to ai ngai sa mo nei o e ta fa ai i la so sa ia me se fo la so fo le sa sa so malo lo pe nei le vai te me la sa tama ia tu langa i pisinisi fo i o lo tarsanga mai pe fai ona fai pa anga mal tatou talo fa bat ia e te le lava no asiata ma la tam fai fo i o iai ia ai le to e fai malanga atu ia wa le tele a falo loe la tu te talia ina le fa ngai no talo fa bat ia o le fa fai ngo fi fo na mo na tatou tangata lo no fo atu no ma ia ona sosoani mai yo la tu ai ngai sa mo nei ai o tulanga ia le tongi no le cash power o tongi no le pilio le vai ia o le lafoina me o le vatanga le bluebird mo ngā luenga te tele o maota malau o lo fatinoina ia u whawhaingo fie me uma le ngata fole nā o tātou whalolo ofu pe ona LCCK ia male e veni karadas ia ua whaingo fie lava na lafo male vata ai atu nei a inga whai o lātou whatau ai te unga SS a tonu o leisia tāpo kalame ia o la tam whai whamautu atu lava nisi o whalolo fau o le wam whai o na ofi mai le tātou po kalame ai ole mele pisi tatou sa mo le e vai aso ne asiata ia mo sila fia e el fa pitor tatou titi sauli sa mo le fanga soro temi nei top upload telefoni le sfulu tala ia e mo lau entry tono le ole se ile malo le ta vale Ford Ranger ole to inga ole pele le wow tracker o tau sanga ta vale lua felu to lo no winga o le out mai le ta vale le fa nga fa il se ir ta to titi sa ia o le la se fa mo tu mai lo no winga la sa o mai ta watu ye man tu la ta to fa pitona fa New Zealand apa pete la foi ta mai le top up to lu su ta la New Zealand e mo lo wa no to no le se e ma lo le trip for two e ta palanga mai e Samoa no winga la to lu su ta la New Zealand na la fo mai mo le lima su ta la Samoa ia mo le no tangata nei na alu tono se e man malo ia tatu pepa malanga le se i las farili nei le foi la mo ina ma entry se lima a tangata le Samoa e alu tono se i le ta vale le Ford Ranger le fa ia fa pito i Samoa nei ia wa ma nei ala vala le ta o tolua o tatu fa pito nei mo se me man malo i sila ia ai ono mo foi se no mo stable fo la i Samoa nei Palo yo e whawhitai tarusia ia a walua ia ta entry te mi fo ilena whao ngai leta numero Samoa lau whionga lau pepe e wau te loa ua taiso soo tua top up ia na watu ia tarusia ia ai i toi maamisi e fo ile malangadu ai te upakaka ele Ford Ranger ina o le afia lau ko inga e rungo e ngalanga Ford Ranger Samoa ai whawhitai le wha ma avenga e mese fo i o le taunu watu ese ale mati e fo le tulanga le onanga le titi la towia ele ngata o Samoa le vai a o tono le Pasefika ai mai se ona au mafola ile lango suaina o le tele o ati na ia o tulanga i talonga o tulanga i so se occasions o lo fatonu i Samoa ia o lana toe fa fo le return back anga i tangata ma le lo tele le la ia tato ele i auki mai ta vale nei a wa lawalunga tulanga o le whaalawiloa me se fo le whapitoa le tātou te te saula lau fionga lau pepe mwhaina e toi whamanino o le to tele i la tau lea e fisili mai me se o pe i fo ia o se tasi o tau fo ina mo so unga ruenga i nei te te saula Pasefika lana lewa o messenger mai tangata e te au mwhai mai se ta se toi whamanino me ale whainga o le SIM card le malanga i Samoa pe mwhaiana whai New Zealand po le ale tu ainga whainga activate nei e le toi whaiani plan i Samoa mwhaina e tau whalau tele le vahenga lea mo i la tau whi malanga Whaingo fia le vanga na pe fa pe nai te au kilani asiata wa nei le tatou ofisa ina. E mwhai ona nga ia tu iai ia na sosana tule la fionga ia pesta asio i Sara. Ia e whailau SIM card ma wha ola lau telefoni. Ia nai malanga sa o meale nei ma whaonga pe i whaingo SIM card asiata na sa whai ai. Ai a whai e le mo se teimi asa si fo tatou ofisa. Au le pole wa taimi o mai e tau no mai va lele sa New Zealand. O lo matala tatou whaloloa nai mla va lele asiata. O lo ia le tatou au whainga luenga. Ia e mwhai ona e saulo i whafole arrival. O lo i tūtau matau whalololo na lua. Na ia le tatou te sau. Ia te anga ia i te tonu ia whailau SIM card ia ma whamatala o matu plans ese. E mwhai ona
whaonga te mile te iai Samoa. Awala le atungalu tūlanga o le te ua whawhaintan whaisau SIM card I nā ono le mwhaiana o atu tātou ofisa nei mangeli. O nā iei la whionga pesta. O le whaia me tap and pen atu al tātou whalolo le malawa lele nā nei taunu mai whaleolo. Mwhailon whaatino whainga o lau SIM card. Au tūlanga I el promotion Asiata. Mantua le o tātou promotion le whaita man malo ai I pepa malanga lua. Pe whape le sala whamaisau tapa tolu sutala New Zealand. Pe tolu sutala Australia. Pe sili atu fo. A whaita whaunga ina lau au nanga le Click X Pacific. E la whamelse leni. Mai nai New Zealand po Australia nga I telefon digisau. A manu malo lau entry. Tu sala tongi digisau. Ia pepa malanga lua o lau whailongal na. Ai avatu le Click X Pacific. Ia le awhita la New Zealand. O lau pocket money na te lua mai malau pa anga le te lua mai te lua tawhau. Ia mawhau ngai nei. Ia a te whaila o sa ia tu mantatu ta vale ai la ke whaila maltau ainga. Ia o matua te lea na mea alofa e mawhai ona look forward I ai. Ia awa le si tonu masina. Awa le sa i au kuso le whailas whareile nei. O le sa i o se tema whailas whareile mulmuli o se tema. Ia ma le sa I o ke topa. Ia e whaifo ile aso as whareile mulmuli o ke topa. Ia a misi sau misi loa wanoa le se o las whareile nei ia tue ta pena mo se tema. Ai la whamautu mai le aso e whatino le se ia le tātou te tisau le latu tāwali. Ia lono inga whaatiru le smapu kalame masiata. Ia o mautu matutu langa nai na ia awane I misi leo mainga ni entries mo tātou a inga I Samoa nei. Alo whawtai ai lo whionga lau pepe. Ia. Nisi vaenga e te silfia e tauna whalau tele lungo le tā avanoa. Me se fo yo o le no pia ia o lau whionga I nai Samoa. Ia ai pona fole umi o le fisiri mai le tō tele o tātou womapanga mamai. O lau pepe li wongo foi Samoa po o le ale tūlanga o lo iai le whainga malanga lau whionga. Ia, masalo le si vaenga e fia whailo atu nau o silfia o lewa ua whaailoa lo ia le tatala lo ia ina o le aupam fo wal punia lava leo la fa la sotolu o me o is asotolu o setema e le lava hotel e amatali ai fo ia fa fifianga o fa manatuino le onus fuktau sanga so tatu atu talon tuto tasi ia por tatu te wila fo e pe ona masani ai ia Asiata ona ua e vawe watu a lea sa o mana o tate nofo le e whawhiloa ia le malanga mea na nai ma le tātou puni a lava. Ia o lea la leo o tō nofo ai. Ia ono o lea e malanga mea le tātou au whaipese ia o le puni a lava. Ia i le lātou whamoe. Ia o le awhai atu e fwysina ngā luenga fo e fsosoani e le tātou timi nei ina ia mautinoa. Ia e solonga lei ia le whamoe wa leo wharolongo atu mana ia nai pese fo o le puni a lava. Ana ua sa fapeon falau I loa vason te nei. Ia mau fia foi le malo la tunu I Samoa nei. Ia la to ye ni tatou au fia poni au pipese la malanga mai e te mo se tema. Ia o sauni atu mo fianga I ole o te wila. Yo e malo whaavitai lau whionga lau pepe le faina na io e o no lole leile malanga atu le puni ala va atu fo I mamalo sunga whaafenga inga ia lale mal fretua ia vini. Ia me se foi la ia o le whionga na nai. Ia ma le whautanga ia roi pou o malo. Ia me se foi la te lona foi e moa au atu le tamba na moe mana tunatu le whautanga ia ape po le. Telainga ia leunga. Ia uta fia pa wale mea whatau ma maole wari inga ma le steika lava. Iyo ele o toi mo mia le wali na le so na tau mafateli. Tau ai ia mo Samoa matulanga fapena. Ia ai ia fa mulia nga le tu ai le alo atu ma le tapedanga ia ele fou le punia la va o la tu faiva ia. Ia me se la fo ine yo na po ma fatunga. Ia o le tama fo ile le fia ka kamakua. Fia ia le mid age. Fia i ma le tangata le titi. Ia I fatunga fo I fa ona po dei ale punia la va ia ai la foatu inisio vaenga te ua misi ma te walunga mai ai ia le tūlanga i o le alava e le o maua lava I lau saunoanga pete toe fio mai o vai alava le fio ngai whalitua I le a whamoe le samato au ai fo I nei le te walunga mai o le malanga le pati e whatutua le tua samutas kou sui ala vai a wharute i oi a ele le alo sauno pea po a whetu e malanga mai ai lau fionga ma whauma mai le ta whatanonga Whaftai ia leina on toe fia whamanatu atu o nai to tele la to lo fsili mai pe whatau ia tickets taitasi o le
mo punia lava o le taimi nei o le whaatau o tātou laulau e lua feta la Samoa i le laulau e tasi ia e valu no fo le laulau ia e fuli ia le tātou me inu ma le tātou mea ai o tātou corporate table ia na o le fast food o tātou laulau ia e tāpena e whaatau no winga whapete mana o e whaatau se laulau mo lau ainga ia e le leilo vave whaafso tai mai ia matatongi mai tau laulau ina ia mwhai ona reserve ona e le tele ni laulau o le tātou whamoe moe o lo iei foi awala mwhai ona tongi mai ala le whaingapa anga le tātou talofa voucher ma le tātou lava hotel ai o la se taimi ona tuatu le numero la telefoni ia pe te fsota i mai foi le Facebook e le Messenger ia te we manao e te tongi se laulau mo le tau ainga ia e watu ia mata e le tātou whamoe marpuni a lava ona e leo mawhai ona whaatauni tickets taitasi mo le taimi le nei ai whaftaitele asiata mo le mātou wawanoa ai le nei auli e pole nei a fiafi tai tonu fo ia tele lava ni meo le tautua le tātou titi sao ma Pacific 40 o le tam whai lava oto atu i le nei vai aso ia long puia li e foi le malu le tunu ia o lo mafuta mai le tātou Tautai A'e ai o tūlanga le aso e te foi atu te loi mai aloa ia le tātou whamoe le punia lava ia ona toi anga ia tu foi la ia lea i nai sila ia wafo ia tātou ngā ruenga ia i o tau matau atua me o fia whalu te le umi no foi nei ia wale lei tai maro wale loko kele ia ai lo mo kwa savai maro wale loko kele maro le onsai ai maro fa tai fo i lo fionga le to manino lo fionga le lipule o le tātou Digital International Pasefika nga tai leo le Pacific 40 e tu sai fo o lo tutua matavela o lo tutua a fulilingi ia ele nganta o le mamaru lutero le turu ia o le tu fatisia foi ma le lango malosina o le malangatu ale tātou one and only le puria lava i Samoa ia mana ia na ia vano mai mau peang whapea mai ia nai ia siata tu eruia langa laua ia e uio lea a ua ia tanu vasa ua ia ua atua ana pei fo i upu e whailu tautu malo tau pule lofa i langa leo le tu e uli masau whamoe uma tātou i tarado foi o se whamuponga le whaiunga le neiva yaso ia awali tia le tua lo fatu fo ina yuso tu lo wala tu swafa mai so si o tātou tu no i Samoa mo nei fiafi lo fa tele atu fa soi foina after Asiata soifua lo fatu after ia o le tātou wa fa tala nonga na ma so te inga masani e pei ona toi fa wa wele tu tua masani le Tautai A'e ia so ko te Tasi o le tātou so te inga lava ma le fionga i le Prisili o le tātou Digital Pasefika ia ma se fo o le unanga le Pacific 40 ma le talo fa voucher Oceania Career Academy ngata fo leo le Ocean Net ia baletia o marketing le fionga e alo pepe junior jala i lende le mafuta mai Samoa se le man na yo si tātou tro tātou fasalo fa business foi mai ia fa o tātou po club le Tautai A'e ne vanga le fiafi. The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Ia joy va talo fatu joy tali ba ye le proclame lo na si ui le dei vanga le fiafi ia pe ora to fa fratu le tanto wa reporti o mai le fionga le Prisili le tanto wa Pacific 40 ma le ona ga talo fa voucher ngata fo leo le Digital Pasefika le fionga le pepe junior jala i le nei Samoa ia la to Samoa o tamisi o ta ainga ma o ma le mafutanga ai se me ai buta bisia sore kama leo mo Samoa le mani pero ko ka usilimi mai le mo ma lo fa to ma lo le sai pe fo ora tu inato le tanto fa soa ia ma tu on ola por kalame mo le to fo i mai fa ka malanga i Samoa
la le o le tele o nei vaenga no mana tu fa so e pese foi ia o le malanga le sa tau walunga mea ma tau kilani ia le malanga fa fitai ia vanga fa fail fast tau mori mai ia i le mamalu tele o le atu o le alo lo fa malanga le mai le a matanga wa fua yo na malo ai fa si for proclame ina inisi nei o vainga e mese o tatu o tudu u Samoa ia i le malanga fo i sa malanga tuai le au fainga luenga mese nisi o le jofa salalau ma televise fa salalau tulanga o lo ia Samoa mese o le joe te talai nai talu mai ona loka tatou e afianga o le covid le na bepesi nei le lalolangi pantango fie au le lei masaunga le mu si o tātou turu, le ua toi fo i la vai tūlanga masani, ma ua lewa noi tala noa nisi o unanga tau taxis, le ngā tai leo nisi o fale o loa, pisi nisi la iti, pisi nisi te tele ma company, le ngā tai leo fale tali malo, pe o le lava hotel, ma tau tia lea au unanga fo i Samoa le fale tali malo, le te tisao, nai le lava i songi, o le fale tali malo le tau mesina, ia, nai pia me tautu, ia o le faletali malo fo ilea finish tatou faletali malo sa tatou wasia me se vela vanga na tau ese le tau ese hotel na so o tonu atu lava male falesa fo ilea e murivai le katoliko i murivai ona o malava ile paku le nai lu mo le falesa e tamatau i lo pe fa le te alu atu nga ile taulanga ia e te anga vale e te tolu pe fa pe o le te sau mai na i matau ia le nā leo no whanga sa ile chaika, le nā la wo wha hotel le ina. Oka fo se mata o fia. Ole whalitani malo fau le nā, ma le tele la vo nisi o mataanga, le sa mawhai o nā Asia, e Taipei fo ila o le Samoa Resort, ia i le moteli sa la fai, le la ngoto, o capture le anta lea, ai ngoto a ele lai na ele la ngoto. Ia nisi o vainga fo i peo na Asia nai le fui pisia waterfall. Ia ele ngā te leo le vainga i Piula Cave o maneia le malu o le vailea. Tele lava fo ia sa mawhai o na Asia le tatou o unanga nai le maketi fukalei. Ia o unanga whataunga o me tau lima o a umatulanga i o loa mawhai o na tu inantu. Ia o whatoanga whai ngā whaiva ma vainga whapena ese le mātango fie. Ia ma vainga lau tele no uma fioanga. Ia le sa mawhai o na paalele le tātou dome fo ilele lunga le tātou Bluwave. Ia ai capture mai ei vainga ese. E so tātou watu nuu i Samoa. Peo na whaafisiringi e le tausala ia pea. Pe ua tāpena Samoa o ua ready. Ina ia dalia le lolofi atu ma le malanga atua. Samoa le ngā teilea o turisi. Ia ma tātou i turu i whafola ura i Itali. Yes. A massive yes. Uwer kala ale au whamasingo fo ia le X Factor America. A massive and a big yes. Mo tātou i Samoa. Pau le vaenga tāua. O le tele o nei vaalele mawhai o na malanga i Samoa. Iwe. Tia kwa koe pupule fo i whaamai. Tele ai la tau fo i nei e te rola o tau mai tau. O tangata le mua na tau pupule le whaamai. O kanga kale o me le soe se kui mo fai. Awai pawanga o me karakarango ai nga kangaka. Nga whaamai. A o le o tātou i loa fo o tau sila fia le upua le atua. O le fai kaure gei. Ya, esa ola utala o tau lo Christian. Ele o aso nei le ta o aso e ngatai. These are the end days, last days. Le ala tutupu ai mea ngā o whaama i o longa o mea malawa whapena. I o lela le mea ngā o lo ngofo ai kongo o lo whale ki whai o lo le aru ke whai sau kui. O lo le usika i mea so i fua mano loinga. Ai ngā o lo ngofo mai whai mai. E, o wasonga whio ai mai. Ia la avi fua lo ele feru ai. Lo le fiaru e wha mai mausau kupe whai sau whaakau. La tau fia umatua i matangata uma. Iyo, tato ai foi. La avi fua lo ele o si a inga mano le fiaru i lo a inga i zamo. E tau fio i fore feo ai ale to tele o ilanto. Ele na? La sanga whaapuku kupe isi mato e aruatu i whaala velave. Awa tau na avele a inga i whaatafau. Peo la utala le na whai sa mo le matofu a inga. Wo umai tau wina. Nga o nga kupu ma alfa ala velave. O le alfa mai sifuru afe. Pei or e mor maka suenga. Iyo. Ka mi solo ma suru solo le e tau sue.
Ai a vinga mai ngai ka mai ke fio e ta fa le paka. A vinga ngai ka mai ke fio le McDonald's. Mai se Samoa la ulu ile na fai fo yo uso me tu fa fine Samoa. A maua ni se leni ma maua ni tupe ave fa nau fa ta fa. Fa fanga fa nau i mena e. Tau no fai tau ele fa pe fa ko so uma. Ai once a month, twice a month, once a week. Tau no fa pe na fa ngor so ifuanga. Ai le ole fiu ka mai kiki karunga ola mai ka mai kiki sa vai ele i va ai ma kol McDonald's ele i va ai pe fa fela po ol per kal McDonald's. Ai Paul mele va ai so ol ka mai kiki. Nga pusa e lengi pusa e. Nga o ye konga. Le fa putu i fa la velavi. Ai nga o nga maliu ma ya o tanga daily ai ma se. Fa tu i foi la fa so. Ele o ye masinga va nga la ma so tanga tau. Pa o nga seu fa na. Ia ai vai lo bisi solo malo so e mai langa fa fer ka kokup so e mai langa lu fer ka kokupel ai tau vina tu fa na we fio ta ele se mata fanga ai vai e o kengia e se o kengia ko ka fue so ye tau te ola vai fa pena io wa tau na sui o tato mentality le table io tau na fai ma ave le fa na we fa fia awa o le lumana ile na i rola u tala fa so e fainga ele le ma e fa fia ma tau si le e te tupu mai le luma nai e ke kaule faia o fai mai a vele na tala mana yo le nias a fai ele leina e toa e matutua a nga kupu al fa la e ke kaule vili aku a o vili mai la ke kau so ber go mera le rile o so ber go mela a poidi ai ke nei mau aku ngar so ber go mela a max e kaule mau aku ai ka kangi ui vai le vili mai hello my dad o fa longo ma liu ya anti fo ile e ai se mete mo mia vai le manga ma fo ise a tanga fo ile na ma le loto al mele o fa fifi ai ma ku kua o fai ngaru nga amai tau rungan po kala tau tau al leva ngara fiafi ai se ngana o le tau vai la fo fonga va tele io me tu la vai ante o le tanto va alo fa tele mo o tau lungo lo pale me tanto proclame o ma pa anga mai ia se la wiel tanto li si le so tao moli e tu lo fa anga ai o te lo fa tele mo o tau Samoa la tu pele me se la bo pa anga le tanto nanga le Bluwave ma le BluTV ia ma fans le tanto tu te ia e share le tanto proclame au li tele tu te mo le fiafi soifua ai mamia